bol meçit oşol ne Racihi degen meçit. Masjidil Haramdan keyingi kezekte turgan ele meçit eng çoğ meçit uşul meçit. Bol meçitte böyle oblast boyunca kaysil jerde жаңы şahar kurulsa eng çoğ meçitti uşul kişi kurat. Bol kişinin tarixi mınday. Bol özü kiçinesinde kıynalıp yaşagan, aябай keyde bolgon. Anan mektepte жүрgönde ekskursiyaga çıgat eken da bularçı. Ekskursiyaga çıkkanda anın akçası yok eken. Bir oşul vakta ekskursiyanın akçası 1 riyal eken bolgonu. Okuçular 1 riyaldan jıynap turup oşo ekskursiyaga çıgat eken. Bunda 1 riyalı dagı yok da. Oşonda ustazı bir sayasa жүрgüzüp turup konkurs uyuşturup ne kılat? Bayaka 1 riyal beret eken da. Şunçalık suyunet eken bayakçı 1 riyal menen dostlardan kalbay men ekskursiyaga çıgat ekenmin dep. Oşenti bol akırındık menen köçede eme taşıydı. Birdemkelerde taşıp жүрüp bol putuna turup bayıp ketet. Misal burada köçede tavar sata turan bolsa, keyinki жылдар bayıgandan keyin akçanı salıp alıp ara menen akça tarata turan dengелге жетти дейт да баягы жерде. Азыр Саудия боюнча эң чоң крупный банк ушунун банкы, банк Racihi деп. Бул ушунчалык bir кайрымдуулук иштерди көп кылат экен. Мисалы азыр мына микрорайон толлук ошол мешитке карайт. Жума сайын жумадан кийин ушул жерде 1,5 миң адамга бекер тамак таркатат дейт. Анан 1,5 миң бала ушул жерде Куран жаттап окуйт экен буларда. Ушунчалык кайрымдуулук иштерди көп кылган киши экен да бул. Анан буга бирөө bir жардам сурап келет экен. Bir meçit medrese salat elek депчи. Kança dese oşol bir 100 ming dollar surap kelgen eken ubagында. Anam bul uyuna kelip turup, ziyaratga kelip oturup, süйлөшүп oturat deyt. Anam balası ata şokolad jeymin, 20 riyal beriңizçi dese, mede 10 riyal berip koyat eken. Anam bayakılar balasını akça berбей koydu, bizge berebi da jok bu koyami. Sırabayla ketevereli deptir bayakıçı. Sırabayla ketevereli dep. Akırın jönüp kaptıra keldiler. Sizler ne geldiler dese? Biz jönele kelgenmiz deydi. Yok sizler jön kelgen emesiңер. Bir muhtaçdığınlar var bu. Kana aytıklaçı deptir. Oşonte bir medrese salal dep akça suraylı dep geldi gele. Anan balang 20 surasa 10 berip koydun şokoladka dep. Anan bol balasına şunçalık sarаңдык kıldı bizge berebi da berбейби de oyladuk dediler deyt. Bayagı yok. Oşo balam jey turgan şokolad 10 riyalga dagы keledi. Nege men 20 riyal berişim gerek? Isırap kolboş gerek. Isırapta jakşılık yok. Jakşılıkta ısırap yok negizi. Oşo sebepten kança gerek? 100 dese, eğer Allah için medrese kuram deseňer dep turup 200 ming dollar berip koydu deydi. Görbeşler. Sen men baldarımды ısırapka tarbiyalabayım deyt eken da. Isırap bol bolboyt dep turup. Andan keyin dagı biröler kelipdir. Meçit salabı dep turup 100 ming riyal surap kelipdir. Anan bayagı makul denen 100 mingge kiftança жазып beripdir. Tigiler bolsa, Araplarda toçkanı, noldu toçkayla koyup koyat ko. Bayaq jerde 100 ming çekke yazılganda, bayaqlar bir toçkanı koyup koyuptur. Anda milyon bolup ketet da. Bayaq jerdeçi. Anan buhalterga bayaq emeni kvitansiyan alıp barat da. Alıp barsa milyon dep turat. Şef 100 ming dep aytkan. Evet şef, siz 100 ming dediniz ele biyakta milyon dep turat ko dese bayaqışlar. Anda bularga köyrek akça kerek eken da men az berip koyup turmун da. Bererle dep koydu deyt. Karasaňar bayaq jerde bir toçka menen milyon bayaq jerde. Bu şunday kişi eken Allah jolunda aябай kızmatty köp kılgan da. Oşenti özü aябай bayıp ketet. Bayıp ketkenden keyin bir gün oturup oylanat eken da. Janagı agayçı. Men kişinekeyimde akçam yok, şunçalık kıynalıp turganda maga jardam bergen agayım kayda boldu eken. Emne jumuş kılıp attı boldu eken dep taң kalıp özlerçe bir oy keliptir dagı anan izdep jönöйт. Özü okugan mektepke barıptır. Mektepke barsa mektepte al jok pensiyaga çıkıp ketken deyt eken. Anan izdep barsa bir özünün uyunda eken. Jepiregen ele bir uy eken da bayaq jerdeçi. Anan barıptır ustaz kandaysız dese jakşı. Meni tanıdınız dese jok tanıgan jokmun. Janakı bir riyal bergen elеңizge wagында maga dese bilbeýin bala men unutup kaldım deyt. Uje 80'den ötüp kartayıp kalgan jal bolup kalıptır deyt bayagıçı. Anan jepiregen ele bir kvartira eken özünki dagı emes eken. Jeriňiz ustaz dep жаңы çoň jip GMC degen maşinaga oturguzup alıptır dagın bartır 2 etaş çoň bir villa var emesmi? Villaga kirgizipdir dagın ustaz. Uşol menin atımdan sizge belek deptir. Bayagı jerde.
Устазы таң калып, ушунчалык чоң үйдү мага берип коесуң бу. Мен билбейм, мен кандай ыраазычылык кайтарымды билбей атам десе, мына ачкычты да алыңыз. Бул ачкыч да сиздики дейт экен. Баягы чоң машиненичи. Бала, мен кантип ыраазылык билдирем? Мен ыраазылык билдире албайм сага. Не дешти, мисалы мен сөз менен жеткире албай атам десе, жанагы айтат дейт, агай, сиз жанагы досторумдун арасында ушунчалык мостоюп, акчам жок турганда, сиз мага 1 реал бергенсиз, ошол 1 реал алгандагы сүйүнүчүмдү мен дагы элемне элестете албай атам дейт да баягы жерде. GMC деген мындай машина. Арабтарда эң атактуу ушундай чоң машина да, GMC. Ошондой белек кылып кой дейт. Анан ошентип айтып туруп, агай, бул эч нерсе эмес. Сиздин ошо мага тартуулаган кубанычыңызга салыштырмалуу деп туруп, чөнтөгүгө карта салып кой дейт. Картка 1 миллион реал салып коюптур дейт. Көрбөйсүздарбы? Демек, жанакы жерде эмне ошол устазынын кылган мамилеси ушунчалык муну эмне бооркер кылды дейт да баягы жерде. Азырдан карасаңыздар, мисалы ушул жерде, могул жерлерди көгөртүп койгон, келип туруп элдер тебелеп атат, баша кылып атат, эч ким мун чыккан жок. Келип ушул жерде отуруп атат. Жума күндөрү мисалы азында көрөсүздөр, жуманан кийин дагы элдер жайнап кетет бул жерде. Булар да жума күнү эс алууда баягы жерде. Жуманан кийин келет. Кыскасы, бул ушундай бир өзгөчө чоң мешиттерден.